kaNandipha bafowethu intashile guys ngendlela intashe ngayo intashile but yokwenzela isense ngenye imini if ayikakwenzela isense indaba kaNandipha bafowethu because of ezibanithethe ukuthi ba try ukwistory sika Thabo Bester basise kwi-icons nizokhumbula xa nithetha ngento ezifana nezi dithetha ngalomfolobe ekade actor phofu lo mfana actor uShaka Ilembe because of ne movie yakhe lebazoyirelease le Shaka lena still kusenguye uShaka lo mfana lo nizokhumbula nikhuluma ngecontract yakhe into ezifana nezo zizinto secret indaba yecontract icontract yaziwa ngabantu abaxelelayo nawe nomqashi nizokhumbula xa nithetha futhi ndisela nje kwa entertainment kwizinto mhlawumbe kanye sizifunde emaphepheni sizibone ema TVini simixa zonke zama case court ezama what nizokhumbula xa nithetha ngeThe River enithethe ngayo ukuthi iThe River ibroke not ukuthi iphele ngenxa yokuthi or izophela because benikhuluma ngento esazokwenzeka not ukuthi iThe River izophela because of ayisena ama actors or ayisena iscript or whatever ento bazibhalayo ukuthi bazosibonisa zona because of yonke into iyabhala phela kwelama drama uyabona so iphela because of ba broke ngicabanga ukuthi yona ndikhulume I think bekuna almost a week before bengave kuyi 2 weeks before iThe River kuzophela ngayo and out of nowhere iThe River guys beyishaya under carpet and bayikhiphe under carpet because of iThe River ithe xa iqala ukufika yanyakaza South Africa xa kufika iThe River inyakazile South Africa bafethu and irulwa ngumfazi producer yakhona abayibiza uLindwe Dikana nizowafunda ke namanye ama producer uLindwe Dikana somkhumbula ukuthi besemthanda kakhulu koMuvango apho umthande khona but mina from kwelami side nabantu xa nibeva abanye xa bethetha ndithethe ngendaba yeThe River even abakwiThe River bengayazi lokho bendikhuluma ukuthi iThe River izophela and njengoba izophela ingakabhalwa even nisho na kuma internet andihlangani nalutho ekuthiwa mina mhlambi xa kuyo actor nisuke ndikhona cha nisuke ndingekho bafowethu kodwa ipower ndakhuluma ukuthi iThe River before iThe River izophela ngoba bazokhumbula ukuthi abantu ithe xa iphela iThe River akunamuntu obe-expectile but babonise same day almost ithathe I think yanto 2 to 3 days bebonisa la uLindwe Dikana khona aqala ukuhlanya adubula abantu ithe xa ifika iThe River kwanyakaza umhlaba yabona ifika kanje ithe xa ifika kwanyakaza umhlaba so ingakho bathe xa bayikhipha ngoba uprofessional babo even though bebona ukuthi ifinance iyabacinezela uyabona so ngubani umuntu okhuluma ngezonto ezo kuDr Simba kuphela bafowethu akekho omnye umuntu okwazi ukukhuluma isecret ezifana nezi ngisho noba ngicela koza kwethu enimthembileyo noba ngibani ake nje asikhulumele nje mhlawumbe kanye ngesoapy edlalayo or asikhulumele ngento nje ya isoapy right soapy drama you understand kunezinto ezisecret icontract yomuntu bafowethu umuntu uzo understanda abantu abafundile anifundanga mina icontract but into endiyazi ukuthi i-secret and isoapy xa izophela i-announcewa let's say uku-announce inga-announcewa mhlambe 3 months before izophela but indaba kaLindiwe yaziwe indaba yeThe River yaziwe in a very short space but mina ndathini ndayi-announcer before izophela ukuthi iThe River izophela ingakathethwa nokuthethwa kungakabi nama-sign even nokuba nama-sign before even if ukhumbula kahle iThe River before i-community izothatha imine yeThe River to i-community before that thing uyabona eyo nto isho ibonisa ntoni ibonisa ipower kaSimba yabo
So cela ukuthi ke bafowethu singanyazi, nikhumbule ukuthi nani ninepower abantu nje, abantu xa behlangene bebaninzi abantu banayo ipower. Abantu guys bakwazi ukuthi, but ipower andithi iyashiyashiyana. Abantu bakwazi ukuthi bahlangane babulala uJesu, noba sebembulele ngoba uJesu benepower engaphezulu kwepower, ngaphezulu even nakwipower yabantu. uJesu noba sebembulele waphinde wavuka. Ezonto akuzontsomezo xa kuthethwa ngepower. Into ezifana nezo akuzontsomi, uyabona. So ndifuna ukugqitha ke bafowethu ke ndibonise ke ubungagara bami apha kuni ke. Ndifuna ukubuyela kancinci phaa phezulu when comes to o-president. Ivile abantu abaninzi bethetha, abanye bezama ukushaya khona, abanye beshaya ecaleni, abanye futhi bengayazi nento abathetha ngayo. Bafowethu, indaba kaRamaphosa ndiyiphinde kwesibini. Indaba kaRamaphosa ndiyiphinde kwesibini, indaba ye-MK ndiyiphinde kwesibini. Indaba ye-EFF ndiyiphinde kwesibini. iDA ngicela siyibeke phaa ebumnyameni because of ndiyibeke kwi-dark. There's no way iDA ingarayisa usena le generation le engafuni ukushintsha umqondo, very selfish. Abelungu ba selfish bafowethu, abelungu ba very jealous. But anikho ku bafowethu, ningakhohliseki guys. Abantu bezontshela ukuthi uZuma une-power emodern yenyanga. Cha bafowethu, ezinye inyanga or une-power emodern lo muntu asuke ethetha ukuthi uZuma une-power emodern inyanga. Eyo nje ngamanga kuhlazeyo. Nizokhumbula ukuthi sibe ne-leaders ezinhle, i-leaders ebezine-power indaba okudlala ebezisakhe, i-leaders ezifana noShaka, i-leaders ezifana noHitler. Sithethe ngeza lapha eMzansi, sibe ne-leaders ezinhle, i-leaders ezinhle kakhulu, oMandela, sibe ne-leaders ezinhle, oRtambo, sibe ne-leaders ezinhle. You understand ne? History kahle kahle kusho ukuthi benipretend ukuthi andiyithanda esikolweni, but kahle kahle ndiyayithanda. Ngcono niconfess maybe namhlanje. Bafowethu, kunento abantu abayi-misunderstandayo, ningayazi ukuthi baqhathwe ngama-tribalism na, or baqhathwa ku-tribalism, or kucabanga ukuthi bona bangcono ukudlula wonke umuntu eSouth Africa. Namageza akwazi ukucinga njalo ukuthi igeza lingcono ukudlula lo muntu angageziyo. Uyabona? So not wonke umuntu. Ndifuna ukukhulumela kule ndaba le kaZuma yokuthi uZuma unepower yokudlula inyanga. uZuma ndishilo mina ndathi mina ndinguSimba ngoba uZuma ndimaze before ezo announcedwa, before ezoya IEC. Ndimaze before uZuma ukuthi uZuma uzofuna ukulwela isihlalo sobupresident. uZuma bafowethu ndiyaze before into neyo ipower. You understand? Ipower. But ezinye izinto anikwazi ukuzithatha ndizibuyise ndizise ebantwini ochola ukuthi ndizothetha ixesha elide but ngisena 500 likes. Ndizothetha ixesha elide, abantu abasharisha ulive, abantu abenzi ama-reaction ekumele ukuthi bawenze, but baya enjoy ukuva indaba ezi-right. You understand? So kusho ukuthi when it comes to cela ukubeka i-top 3, the sweet top 3 ezongena kuma-elections, the sweet top 3 elwa izimpi guys ezinzima kakhulu. Yabona ke abafowethu, yabo le mpilo eyilwayo hayadisi ye 2024 inzima kakhulu guys. Inzima kakhulu futhi kusazoba nzima. Lishilo ndathi uRamaphosa isihlalo sakhe ngikasiyeke nje bafowethu uzolwa. Yabona? So hayi ukuthi futhi guys kune side endihamba nalo. Angichemi ukuthi bambiza bani. Angichemi guys ukuthi uRamaphosa ngwase kulama side akogoli kwathini okanye angichemi if ukuchema ngesizulu kusho ukuthi ndingasho ukuthi antithathi side, andikhethi icala ukuthi ndihamba noRamaphosa ndihamba noMalema kulento ndiyithetha njengamanje. If ubone ama-video apho ndihamba noMalema, it was that moment, that's it. If ubone ama-video ndihamba noZuma, it was that moment, that's it. If ubone ndihamba noRamaphosa, it was that moment. If ubone ndihamba ne-DA, it was that moment.
i-DA bendihamba na but andikho lapho. Okay, so when it comes to uZuma, ndifuna ukunitshela ngepower, hayi lento ukuthi everyone oba successful uthwele, hayi ukuthi everyone wenza izinto ezingaqhelekanga uthwele. Ndifuna ukunitshela something kancinci. Yabona sike singene eBhayibhelini kancane before nizoyithetha lento. Kunomuntu okuthiwa nguMoses. uMoses ebenepower yakhe ngendlela yakhe, kakhulu methinda igama likaJesu, futhi ebengalithinda because uJesu ufike uMoses ufike before uJesu. Kunabantu abebenepower ngendlela zabo Samson, uyabona. Kunabantu ipower bezingafanisho naseBhayibhelini, and ipower beyingalingani, but bonke bebenepower those people. Abanye bafike before uJesu, abanye bafika ngesikhathi sikaJesu, abantu abafana njengolo wabhaptiza uJesu uJohn, abanye bafika after uJesu. So lento le kusho ukuthi ihamba kanje. Even ngisho nokubhaptiza uJesu kwakuyipower, because uJesu bengabhaptizwa bengekabhaptizwa noba ngubani. But ke asikho lapho. Ndifuna ukuthatha ngepower kaRamaphosa. Ndifuna ukuphindela abantu abathanda ukukopa kuSimba. Ndifuna ukuphindela kwabantu abathanda ukukopa kuSimba. Ndifuna ukuphindela kwabantu bacabanga ukuthi xa bechaza izinto bayazi abanye. Bakhona vele abazokopa kusasa nive benirasela. Hey, yabona ke iculture kaRamaphosa, iculture kaMalema. Yabona ke isitholo sikaZuma. Bakhona bazokwenza njalo ngqonjwana. Okay, andikho lapho. Guys, ipolitiki kusho ukuthi kwipolitiki bafowethu ufundiswa ngathi ngangayilanda deep, but masike sikhe nje la straight ukuthi ngibani onamandla ukudlula omnye, kwenzela ukuthi istory eside sibe sifishane. Yabona xa sithetha guys ngepower kaZuma, bafowethu sithetha ngepower enamandla, hayi indaba okudlana. But ipower kaZuma ayilingani futhi soze ilingane nekaRamaphosa. Ipower kaZuma xa ithinda izinto ziyanyakaza. Uyabona, uZuma xa ithinda izinto ziyanyakaza. Xa kufika yena kuye wonke umuntu uyafila ukuthi kunalomuntu akhona. Uyabona, ipresence kaZuma iyabonakala ngepower yakhe. But when it comes to ipower kaRamaphosa, ipower kaRamaphosa is very very high. Ndisho even noMalema ayifiki kuRamaphosa. Ayifiki. Besides ukuthi uRamaphosa ungupresident, sikhuluma ngepower la. Sikhuluma ngepower. Yabo, ngenye imini nizozi understand ibattery yami. Bafowethu andiyazi kwa ile nto yenzekala ku live wami, wayo ndenza sona na. We detected during your live what. Bafowethu ulive wami ufuna ukucima very soon, andiyazi kwa ile nto yenzekalana. Oh, ibattery yami iflat. Are you 100% correct? You are 100% correct. Okay, no amandulo qala umamela. Bafethu ngizocela ukwenza fast because of ibattery yami beningayishajanga ne. But nizobuya ninichazele lento le. Cha, ningasabi, into enamandla ngaphezukwayo. Into endihambulelweyo. Akuyonto ekuthiwa ndiyiva ngobani. uRamaphosa bafowethu unale power le ijulileyo. Unepower edibanise nokuhlakanipha. Unepower enamandla ngendlela esisimanga uRamaphosa. Unepower engaphezulu le kuZuma. Yabo, xa sikhuluma ngoRamaphosa. Ingakho 2024 mntaka baba ndifuna ukuthi nizibonele nonke eSouth Africa. Ingakho u2024 uZuma angeke alibone elidlalayo. uMalema angeke alibone elidlalayo. But ukuba khona kwaZuma kusebenze kakhulu ukuthi enze lento ayenzileyo. Unepower uZuma indaba okudlala. Hayi indaba okudlala. ipresent yakhe always uzoyifila.
but eka Ramaphosa idibanisa nokuhlakanipha. Uphiwe uRamaphosa ngendlela ezininzi ezinhle eziphezulu. Uyabona? NoZuma uhlakaniphile na, but not ilevel kaRamaphosa. Uyabona? Kube sekuba noMalema. uMalema ipower yakhe uphoqa izinto ngenkani. Ukuthi into noba kuthiwa lena angeke yenzeke izokwenzeka. uMalema uyafokohlela ngenkani. Uyayibona? Ipower zi-different apho, but eyona power ezowina ngo-2024 kuzoba ile power lena iphezulu kakhulu. Ngelinye ilanga I think xa niloko niniphethe kahle nje kanje ndizonichazela ukuthi ime oluphi uhlobo isababunjani. Yabona njengoba nibonisa iGoat na si-spirit esi. Njengoba nibonisa iGoat kunabantu abane-spirit esi-high ngendlela yakhona, but andifuna ukujula ngayo indaba yeGoat, but andisho bayilisa ispirit sami. Zikhona inyanga ezisazi ispirit sami endibasherele, but not umuntu ondihlolayo. Umuntu ondihlolayo ngeke asifumane. Ipower kaRamaphosa bafowethu John Choba ihambela phezulu, inamandla ngendlela esisimanga. Mandiyibeke nje straight. Yabona elifini kunabantu singathi yabona njengoba singabantu kunabantu guys abantu ochola ukuthi ispirit sakho mhlambe sosifanisa nesebhubesi. Ispirit sakho masesifanisa nebhubesi sizosho sithi lo muntu lona ngumuntu ofostelayo. Uyabona? Cela ukuthi ningazichazi izicace because of ibattery lami liphansi. Nami ndiyakuthanda ukuhlala nani bafethu niniphethe kahle namhlanje. And futhi ndiyathandaza ukuthi niloko nisenza kanje like sikhula. Uyabona? Kunabantu abanespirit esihambela phezulu njengokhozi. Abantu abanespirit othi xa umphupha umbone njengokhozi. That person unamandla amangazayo. That person bafowethu unamanye amandla okuhlakanipha, unamandla onke. Ingakho umntana okwakhipha isiprofeto ukuba nixoxe xa izongena uRamaphosa. I think it was that time beqeda ukuphuma uZuma. Isiprofeto mina ndiyazimamela, abantu ndiyabamamela. Wakhuluma ukuthi uRamaphosa ndimphuphe enenhloko yokhozi. Ebenga understand ukuthi bambonisani abantu abadala bakokwabo. Ofisha iphupha libonileyo alihambe libona noba ngibani. But ke bese kufika into ezifana noSimba ke. Into ezikwazi ukucaciseleka, nento ezikwazi ukubuza, nento ezikwazi ukungena deep endweni zifumane inyani njengobinjalo. Uyabona? Bafiwe abantu ozobaphupha benespirit esokhozi, ngeke umbone ohluphekayo noyi1. Ngeke umbone ohluphekayo noyi1. Cela niyigugule xa nifuna nibuze nenyanga ezenyani. Abemabhubesi bayahlupheka benzakalani benza abantu abokhozi ngeke ubabone ispirit ezehlukahlukene. Kube sekuba ukuzalwa wembethe ufana nolento ispirit ezingasifanisa nezembuzi, ispirit esijulileyo ezifana ezikaZuma. You understand ne? Ispirit ezinjalo kuba ngathi siyakuyekelela sometimes, siphinde sikuthathe sikuphakamise. Sikwazi ukuzenzela xa sifuna. You understand? Sispirit esithi yabona njengangoku mase ngaba sophelelwe. Sikickstart sona. Benithanda ukunichazela ndiyabona osemdoda bayangena. Khehla lami ithi ndikuphendule ngulive wami ke manje. Kade cela ukuphendula usemdoda kancane. Kade ukhala ngeminyaka yami but ngizokuphendula next time khehla lami. Ibattery yami flat, indoda enthanda ukuncokolisa nayo ithanda ukuncokolisa ku live bayo. So ispirit sikaZuma sispirit sokuzalwa nenhlanhla. Ingakho uZuma abaxoki xa usiva umuntu esithi uZuma kahle kahle ukuyenyangeni uya nje, but kahle kahle akuphoqelekanga. If uyaqaphela uZuma uyangena ezinyangeni, uyangena kubathandazi, uyangena everywhere. It's just ufuna nje kuphela information, akafuna uncedo uZuma. Uyalazi uncedo lwakhe, siyabonga semdoda. Uyalazi uncedo lakho ukuthi lilelephi. Beningathanda ukuthi ke guys ndibe ngumuntu oxheshekileyo xa ithetha because of ibattery. So guys ndiyabulela kakhulu isikhathi senu. Guys njengo ngichilo ukuthi bafowethu lento le uSimbaza nayo ngicela ukuthi niyiphathise okweqanda. Umuntu othi unimamele kakuhle namhlanje ubona
ngezenzo. Ngizotry ukuthi ndenze o live njalo ukusukela manje ukuya phambili. Ngizotry ukuthi ndenze o live nibapost. Xa ni reactor, xa niziphethe kahle, nami zokwenza kahle because of ukukhulula abantu abasemajele kuyonto encinci for free. I understand just because of try ukuthi ndibonise abantu abathi uSimba siyamazi okanye uSimba sifuna uba ngumngani wakhe. Ndi-create abangani abaninzi ngo-TikTok. Abantu enikwazi ukuthi xa ngincokola naye akwazi ukuncokola nami, angabi selfish ukuthi ndincokolana nalento nguSimba. Uyabona? So enye into efuna sifocus kuzo bafowethu yangonisho, yabona abantu abafana noNandipha ne, abantu abafana noXolani, kumele sibathinde abantu abafana naba ngale power lendinayo. Uyabona ne? Because of ndike ndazenza izinto before zenzeka, ndisafuna ukuzenza ukuya phambili and kumele ndizenze xa nifuna. But xa ningafuni uchola ukuthi nizohlala kwi live mhlambi ngichola ukuthi xa nijonga live xa nijonga likes after 30 minutes mhlambi like by 3 or akunano like uyi1 ndizostopha njenga before. And ningamamela abantu ebunyangeni, ebuthandazini, entweni yakwamoya. Abantu banejealousy bafowethu. Kunabantu abathatha izikhwama bengazi ukuthi benzani. Kunabantu abeve ukuthi baphiwe 10% ibattery lami. Kunabantu abave ukuthi baphiwe abazi ukuthi kwenzakalani, benza nje. Uyabona? Bagcine bemosha abantu abangamoshwayo. Ngoba kunomuntu ongakuxolela kanti ipower yakhe ayikakuxoleli. Ingakho mina ngikuhlonipha kakhulu ukusukela umuntu. Umuntu angafani wathetha athi unithethe kakubi. Mina ninankinga bafowethu nenyanga, ninankinga nabathandaza, ninankinga nantoni. Andinakwanxaki nomuntu. Uyabona? So guys, ndithi uNkulunkulu anibusisa. Ndibonga isikhathi senu. Siyabulela kakhulu nje ngokukhethekileyo kusisithembi. Unilikele kakhulu bafowethu. Ndiyabulela bonke futhi nabantu abalikileyo. So ndithi uNkulunkulu anibusise guys. Kuyi weekend nibe safe. Ndisho nabantu abathi bayahlusha emsebenzini. Ndithi izitha mazivele. Ndithi izitha mazivele mawukuthi nobuhlelo uyi1 ube nokucinga. And okwakucinga okya ozokucinga kube kuyinyane. Awukuthi mawusemsebenzini ukumbone lo muntu lona ekumosha ekufakela umthe emsebenzini. Ndithi abantu baphumelele guys, niphumelele ngenkani into enizifunayo. Kancane kancane sode sifike la sifuna ukuya khona. Ungajaha empilweni nijahela ukuyothwala. Ukuthwala niyakubona. Yabona social media ndithanda ukuthi expose yonke into. Isecret kaJesu ngaba sayifumana if bekwesikhathi sangoku. You understand? Because of social media si expose yonke, not ukuthi ngabantwana cha bafowethu. Si expose yonke into because of kunabantu abancedakalayo kwento esizi exposeayo, kwento esizithethayo. Kunabantu abancedakalayo. Asibayeka abaze ngokudlala oclever, akuna clever emhlabeni. Yabona? Uclever ufana nesiqhwaga, kwasiqhwaga kuyafiwa. Kwagwalwa kuyaphilwa. So ozitshela ukuthi ungiclever nimiyeke nje kanjalo. So guys, nama ngithanda ukuye ku live manje but ndithi ndiuyeke nje nethi. So beyehlangane futhi ngokuzaba futhi noba kusasa kusasa ngizoke ngitry all by means ukwenza live ngizoposta benihala uposta kwa YouTube ulive wakhona but YouTube into endina ngawo ukuthi abakhona ukunibhatala because of njengonisho ukuthi umona mninzi. Kunabantu abafumene ukuthi uSimba indlela enza ngayo, you understand? So baqala ngoba nilandela even la kwa TikTok ba block ezinye account zami. Uyabona? Le isenelakhi nje. Le inelakhi akuna yabona bakayiblock le. Kwa YouTube bafike ba block iaccount. So mina ninasikhathi sokuthi ndithi mhlawumbe kanye ithi nizothakatha bafowethu into yabona into zokugibisela ofikele ukuthi umuntu umekwatisile and nalwazi ofumana umuntu omthakatha kwaba bekade ndithetha ukuthi khokuthi mawucinga umbone lo muntu lo akuvalile inhlanhla ungamthakatha umyeke. Njengoba uSimba sekhulumile umyeke ungamthakatha. Bafowethu awuthi ngoba ubona umuntu ekuthakatha ugijimela ukuyomthakatha.
ubona lo muntu lo ngoba ekuthakatha ngoba idlozi lakho belifuna ukukubonisa, and njengoba lifuna ukubonisa linamandla okukulwela. Njengoba uSimbe kwazile ukuthetha nje kanje, idlozi lakho lamamela ngoba anithethi nawe kuphela, nithetha nedlozi lakho. Abanye abantu boyi-understand ontetho ngenye imini. Lithetha nedlozi lakho, so xa nithetha nedlozi lakho kanje lizokwazi ukukwambulela ukuthi mhlawumbe wena ubona nje ungayitholi le promotion, inkinga iphaya, ubona nje ingathi kwesinye isikhathi mhlawumbe awulali, akulaleki endlini, inkinga ilapha, uya-understand. Qhubeka uthandaze ngamandla, thandaza ngamandla, and ungathi uma uthandaza ufuna ukuvuka kusasa kuthi ushayiswe imoto, uzobona apho iphela khona ilife yakhe. Inyamalala njengomoya, inyamalala njengomoya. Kuba sekukhulume umuntu ogcotshwe uNkulunkulu, kuba sekukhulume umuntu onikezwe amandla kuNkulunkulu. So kunomahluko phakathi kokuthi kuthethe umuntu ogcotshwe uNkulunkulu nonikezwe amandla nguNkulunkulu nepower yakhe kanye nedlozi lakhe. Kunomahluko. Ngeke futhi ungayiboni lento ndithetha ngayo, ngeke ungayiboni. Uyathanda awuthandi ngeke ungayiboni. So bafowethu ukubikhona uzoyibona. Akunamuntu bafowethu after lento etho lena ongathi yena unenkinga serious angayiboni lento lena kuze kuphele nje let's say until Sunday, manike nibekele nje until Sunday. If unenkinga serious lizofika idlozi lakho, noba lingafike lifike alizokubekela nje straight, kodwa lizofika likubonisa ukuthi yazi mntanami basopa 1 and 2 and 3. Bafowethu ndiyabonga kakhulu isikhathi senu, ndiyabonga kakhulu nithi nje nibe nobusuku obuhle. Nama ngihalile ukuphuma bafowethu, andifuna niqhathe. Ndibulawa nje ibhetri, ndibulawa ibhetri. Nibe nobusuku obuhle bafowethu, ninithanda ngothando lukaLove. Ngicela ukuthi nibonise uthando bafowethu, singabi izinhlekisa kwamanye amazwe. Yabona kuthiwe hayi eSouth Africa kunabaprofeti, kuthiwe eSouth Africa